ka gold bio oil, ka umpniang kali ka babahatam na kabanta ki kali. Ka baduna artangka na kiwe ki diesel, ka umpniang ka bakhuj bat ka bompen jabo e kamariang, ka ay shipo hadu khasan persen ka mileage banya kiwe ki umpniang kali, ka trekam habaro ki charge engine diesel claim dadon kam ban penkala, ka penjam berpenjalan Yakarta jong ka engine. Ban apply nak benta ban bu yaki petrol pump, pila ban pun haki nambar, pra khandai nyo saw, lai saw iwar, khandai lai nriu, ar nyo nriu saw san, nyo saw ar khandai saw iway, nyo khandai iway san, but lai nriu iwar, pra khandai nriu ar not ar. Pila ru ban login sa www.goldbio.com. Khub chale, zyada chale. Kumshi benta ban pendon Burom ban Ayman Syiem shushu yu Samla Anthony Syiem ubadai u Samla na kadong bakatain ribhoy ubalawan ra ay ka Burom bakanam na kabenta ka district bat na kabenta ka jelahi barok away ha ka baw lawan ra ay ka nam ladu ha ka jinge khon ka mixed martial arts MMA ka badang shudab longshen ha Dubai na kaliang ka Nongjri Sports and Cultural Club bat na kaliang ka seng ka sur Paidbah ribhoy district bat kumjo na kaliang MDC ka Mahoti constituency Kilapun ko Burom yunu Samla ha kasnong Nongjri ha ka bala ya sakhi ya kane da ki riurang ba ki long keme ki khon Samla bat ki bai ba nong snong jong kasnong Nongjri bat shushu ha kane ka sngi kila penlong ru ka jingpun ko Burom yu ba kores marwen ubadai uno hikai jong neu Samla tanyo nong tu rei khadu utu nong Maharashtra ni snam bat ulim yon ra ko Burom tingi ai ko Burom ya pi gini jing ai badet jong i jing ko Burom ngi gini jong i pi gini ko por ini tangi baret rei kadonul kajongi kwa banlay ini nak merajumpi namar ni kemen pola kum tangi kwa banlay ini nak merajumpi tapi yang ini jing ai baret jongi kum kadak jong Burom kajongi bat kum kadak ban Ayman Syiem lam yaki wai pat ki perlok Samla ki wai ui na ka benta kene ka kam ka bakrau ka bapipil hagane ka por ka benta kaba nisode ban ai khublai kerpang Nagbenta iba Anthony Simli Iburong iway nung lelekai Urang rangi kura Ubala penpoya ubala periok ya ka Burom nagbenta ka Ribhoy district jungi Badam da ka state hi bo kawai Berkham kam ay kublay masa jungi Iba kores marwin Iba terungkap perni henne Day lembah jungi Wapulong Iyo Anthony Mempoy Syakthong I publish when respective MDC jungi, ibaro chief guest jungi and guest of honors and baro senior members, shno, baro Muhuti and plus special thanks to everyone out here, ikini players, tenam tajung pi, ibaro yedon hune, pe ikini pi, tenikong ka support, ikini kibat ikini players. Without your support, kita malay. Support lagi Paidbah ka Ayman Syiem players malongal nagtristom thank you Shapra thank you Rahmat bejiguna pan kong dengan panmak swaba ngam de bru politician banang keren lane kena sing balang ki bakam smart ban keren Paidbah ni nang taman ya kura dari lantan Tetan kita hingga message juga, kumbaga jo hikai kini kena hapo gym jungi, pa lada pikwa belum sukses, hakno kono kebentar. Kamu ba pihak wan bat ni ban pau nam ban long MMA fighters Pigi football player pigi long profession hakane ka feel kila ban pau nam tristom ba kani. Tamak lada pikwa ba long sukses kan mau tangai teligi ege ban kamtam. Hak jingin jupi, kapan kong dari ke disiplin, kapan dari ke respect, kapan lain dari ke honor, kapan ke disiplin kamu berpihak, ke jingin kaba, hintip lut narong sedong ia ke disiplin, haba pihim hayeng hasem, hasnong hatau, lani haskul, what haga klub jupi ru pihak long berdon ke disiplin, dan tak pihak group respect. Ya Burom ni bahalor jumpi, ya kinohikai jumpi, ya ki coach jumpi, ya no ino ki grugi ba hamhalor jumpi, hab ban respect. Nanta ban honor ban penon Burom ro, ya ke ba pi don sa. Ban penon Burom subu pi player football, ya penon Burom ya tu ga game ba pi snow tenang.
apa pitodon pura tu game kamdei tan ba pi thang thu pi bu sentiu itu tu ka football ya ka tu ka bol mo dei pi hakan pitodon burom da ka ba pi burom ya ka game ka ba pi lekai pi kengko re ka pi suspa ya ka nanta pisa im hoi ha ko por jemi mitra ngas dang ban lekai nadu but fight professional fight como fight Anthony Hofnem kandai hupra long way back mo pa ring no ako ring indon TV indon ay se nimi they haru sau hupra league professional fight ada fight sa Philippines sa Thailand kani pro khot kani jing trace to mga jing siya ngili po Meghalaya indon mo hikay but biang ring ta jing kwa dikhan ka musim ngili train sa ba ni wanra sa po Meghalaya but teng kadon ke hot ha ke jingim jing bulu kon baki hurdles the obstacles ki ba ki hap ya dang bala ka dei football la dei no ka bantaro tamba lada pi randin no komos ka dei ke jigs dang jo ke jingkut dei lada pi ya chakman kamdon ke ba suk ka ba e no namar bali ha ke jingim jungi ki bulu ngidi bani I atli problem but impossibilities mong pareng problems ka don dei ha no banta and they ngim pay problems ngim pay possibilities ke bangla banle ni la ngi pay ki problems ni don support na the government la khasanar post nem in don support na no re ngim ke re kata lele la ngim don ri ya chakma but menta ka parthe ki thurut ai ke don ka ground on ko me ko Meghalaya ki bile kai le se phiang ne ko Meghalaya phidang nong lungo engi and they ngi lek sabar ka ko ni I lungo ma pon ki bring but one train do hajim ni banapa namar bale ki tip I ke bang trace tom te kumta ko perlok phi la da phi jet ya no sport ro compare and they to jet ya ka bakkan long ko way ka profession ka bapin imja la da phi jet ya ka sports le se pile kai football menta tam ban entertain le jom tam ban subhai le jom dan lano pino position no jet ya ka bapin long ko profession pilang pagim jaya pi lese hakoi ka singi pi salong lu iklur ba ko nam te kani ka singi am kumbang ong am nam kren lenga shu wish ye pi paro ki player ro pin le kai pha pi le kai ka sim ka kumbang ong sports spirit mo ka sim sport person lese the thing when we po football so ma bi am ne ko judge te ye wo ka jak tok laya ut laya show edat no ka ka polisi ka game rengi hapo memang ya kurang dan lapai itu layap leru anda bukut ke fight ia keduk kata dari sport spirit jong MMA tengah kuat bagi player football hangno tim dia ni so edat lamar kami so edat kadita nam tajungi ki professional fighter kami nam tajungi ni so edat surut oleh kiskin kolej pun